Reality vesti, dale su tu. Klikni na video, sve ćeš vidjeti tu. Skandalni show, sve što te zanima. Sa nama uvek najnovije se otkriva. Pozdrav dragi pratioci. Marija Kulić se našla u centru pažnje nakon što su se pojavile spekulacije o njenom ulasku u novu sezonu Elita 8. Iako još uvek nije donela konačnu odluku, otkrila je razloge koji je koče, ali i one koji bi je mogli motivisati da se pridruži realitiju. U nastavku saznajte sve detalje. Marija Kulić se oglasila povodom glasina o njenom mogućem ulasku u novu sezonu realitija sa ćerkom Miljanom. Iako ponuda stoji, Marija još uvek razmatra sve aspekte pre nego što donese odluku. Još uvek nismo sigurni, razmatramo ponudu. Ljudi očekuju moj ulazak, ali morala sam biti kod kuće zbog Željka i mog zdravstvenog stanja. Ova sezona bi mogla biti jedina šansa jer unuk kreće u predškolsko, a nakon toga neću moći da učestvujem. Razmišljam unapred, ali odluka je teška, rekla je Marija, objašnjavajući dileme s kojima se suočava. Marija je također spomenula da bi ušla u reality ako bi to bilo u interesu Miljane, koja se često osjeća usamljeno u takvom okruženju. Ako je Miljani bolje da ne bude usamljena jer su Tijana i Ana već samostalne, razmotrit ću tu opciju. Miljana se tamo stalno svađa i žao mi je da nema nikoga s kim može da razgovara. Ipak, glava mi je prepuna misli i još ne znam šta ću na kraju odlučiti, dodala je Marija, ostavljajući prostor za spekulacije. Šta vi mislite o ovoj dilemi Marije Kulić? Da li bi trebalo da uđe u Elitu 8? Ostavite vaše mišljenje u komentarima, lajkujte video i zapratite naš kanal za još više vesti iz sveta realitija. Reality vesti, dale su tu. Klikni na video, sve ćeš vidjeti tu. Skandalni show, sve što te zanima.